Aita ketheka ni wirigiro bwakwa nwithirite uri na Jumapili njega na rua tariki 14 mweri jwa Disemba thigonko mwaka ni 2025 beta wa kabwe mutharimi kango shogiri nkatho mwanya ni bwega muno no ndobeta na mbere kurumirira a gotothura ningi gwitania batu ikinya gwa ikinya no ntuboku ni tutugite nyombe ya nteto nambari 1 katetune ka Amero majenzi bariwa nambari 1 amu katetune ka Mero kuma kireni kiro na moni thank you very much likana na rua kabadaye dhaijeri na nusu kiri mubango jwaro morerwa siasa oreterini jeri wa chupe ni kuchonkona mwerekera jwa mugongo likana na rua Rais William Ruto na itete na mbere kuringira ndebe nio ni manto ya kwagirithia Kenya ituika ota Singapore shuria birito ni bikudira bikiurwa ni athoi bagi siasa ninga athoi ba manto ya uchumi kithira mu Kenya kethira igituika ya Singapore likana akiaria yeye mwerekero mugongo rais augire arenda ki trilioni 5 kenda ndegoro ya Kenya yagirithwa in Vision 2030 bando itaingwa kuringana na baba ingi bare athoyi na atadamu ba kiuchumi retu niritho tugeta na mbere kutegera ningi antu banja na endwa ba Cyrus Jirongo bakiuga amu ni kukira bangi bakiriana ati ni mutino jwa kawaida barabarene Cyrus Jirongo uraware mubunge wa Lugari na uraware mutongeria wa YK92 vuguvugu ya vijana ba Moi igitene area wathani bwa Kano indi betikiria twambiririe na yeye okaria kumatia okaria miangatene ja mugongo jwa Amero naria akiaria oranindi CC wa Tharaka South Sub County bwana Mavina augite akaithira akilikia okaria ntere Tharaka tigira kuri na thiri ningi kwina mitaratara imega orira akari bagwita na mbere kwithuranira nontuba mambura ja thigongo musimu jo jwa thigongo ni riboti drama kwetu wa Nteto Degera Waiguna timu wa sherehe na ninawaomba wananchi tupunguze mambo ya ulevi kwa pombe haramu. Tufahamu tuko na sherehe za kitamaduni, lakini hiyo sio leseni ya kutengeneza na kuuza pombe haramu. Lakini kwa sasa napenda kuwapongeza kwa sababu mmeweza kudumisha nidhamu kwenye hizo sherehe na hatujapata ripoti mbaya, na muendelee kutia juhudi ili tuhakikishe usalama wa wananchi wakati huu wa sherehe. Pia wale ambao wanafanya biashara za kuuza video ambao wamepewa leseni, kuna wachache miongoni mwenu ambao wanavunja sheria za kuuza hizo video, wanauza yale masaa ambayo hayahitajiki kuuza pombe, hasa wale wa wines and spirits. Natoa tahadhari na onyo kwenu, muzingatie masaa ya kufanya kazi. Pia wale ambao wanauza kwenye bar, tumepata ripoti kuna wale mnauza pombe haramu kwenye bar, na tukiwapata tutaweza kufunga hizo bar zenu. Fanya biashara ambayo umepewa leseni yake. Na tufahamu tuko na watoto wadogo pale nyumbani ambao ni wanafunzi, na kama wazazi na jamii tuko na jukumu la kuhakikisha usalama wao, kuhakikisha kwamba ifikapo mwakani Januari wanaweza kurudi shuleni wote. Itakuwa ni hatia kwa mzazi yeyote kumweka mtoto pale nyumbani ambaye anastahili kuwa shuleni. Kwa hivyo natoa mwito kwenu, kama kulikuwa na watoto ambao walikuwa nyumbani, ifikapo Januari hakikisha watoto wote wako shuleni, na tuko na hii timu yetu ya serikali ya ngao, tutasaidiana na Wizara ya Elimu kuhakikisha kwamba watoto wote wanapata elimu.
nacio ngirano cia siasa cia one term na two term niko jiri kanisene ya AIPC gakoromone na aria mboto ya ikundi kia agwati mbaru siasa cia two term batongeretwe ni mubangania obisini ya munini wa rais nwe Gideon Kimathi baitite na gokinyangana na siasa cia one term mboto itongeretwe ni wari waziri wa uremi Franklin Mithika Linturi na aria ninkirano uwa mbuge aria mbarie nayo iri ndande cia siasa otabire mwandiki wetu wa Nteto Mutungi wa Kiambi gutariria Yasa ni gwete mwangi kanisene ya AIPC gakorwo munene othimenti gati gatongere bakugwata mbaru murengo jo wantamba tongeretwo ni Mithika Linturi na karo muriukio kurira gite kia mubungu wa othimenti na murengo jo atutamba tongeretwo ni Gideon Kimathi na Edwin Kiongozi bonde bakithima na kadhari mono iguru ria kugwatana kwika munini wa rais Profesa Kithure Kindiki Angai mwana wetu mwana kakwa ndi kwera kwa ugate mwana wenu kwera kwa kana kwa ugate mwana wenu ni bibo kuja kwera wa mwana wenu kapa ugera no aida potije no wenu manto jana tu na joga aite mwana wetu manto jana tu na joga i manto jako nie gukuria kwa ukristo wetu na gukuria kanisa yetu nikenda shirika ndira bakeja manto jana baina joga kedro janyani pesa Kithure Kindiki areaja akuena atwekere mambo ya kitaifa ngurukia bara bange tukuretero Disemba eje bukadirikanu bwero uyu ironde nendete kuraga kana gakaije noraga twana tunthe ende muishone Jesu wenda kuragwa kinyana abo no tutumikira nariko isie yetu ni chierekana ga kiranga ketagwa Profesa Kithure Kindiki na turirikane ni bamithika ibatura utwira na imbeteka yo bwatwira mweshimiwa thati twatura oringa kura kirima kigagithate kigokira barabara ikathigwa kungi nini tukarega kuoneka this time round uri otumite kirima iki at least tuoneka ni president Ruto deputy president ende story ibo kuyo tura kana kenu Mithika ke ngona nto babo onde botura kuwera reka tare wenu baba kuwera na Mithika no wenu kuroki muntu areta gora mutono ina kendo ya mwekuru we riwo garinga mpenara eteta kiwa buraina mwekuru na mutono no re detia tia ora ite kuringana na tongere bakwika thirikari batongeretwo ni Gideon Kimathi bariuga thirikari ni bwirite kwewa kanya kurita ngugi na kumegambithia kagita gakinya Kimathi akiuga gutikio rutere rwega na thirikari rumba kuguna mumiro nakio thirikari newe kanya ite ngugi iyo igita ria kinya bagwe bugacoka buborie bwi thirikari ri ni atabwathithirie wenturi ni atabwathithirie no ndutomba kura thirikari thai within a here ikathithia wonders kukire andu bara bare ome thirikari ibae thirikari kanya bamekosoa ene heshima anto atukinyagia acha gwita na soprano angambi nyera twakara siasa ene cia cathedral cia kumena na gintura batu tombokara mianka mirongo tutona gitikia rais region hii inde twatara mathabu jetu twarekana na knowledge na ndi twetakire bwa wisdom ne gakuonia uyu Profesa Kithure Kindiki ari au batu twinde twakarande nawe no tukindiki ate kwenda gitikia no thiment Bwana Yesu asifiwe akindiki akwenda gitikia no thiment bwe kitindiki ate kwenda gitikia MCA wariko kindiki ate kwenda nya gitikia ngavana wa mi na ugo runga maromba gitikia kuna story withirire ariko kuma witu support William Ruto na Kithure Kindiki no ntunore au no ntuno itotaka tukona 2032 tukarega mukumwigirwa ruritho no ka president wake Kimathi amwe na bobo na uritie mwingi jukathurwo ni atongerea bagi siasa akiromba atongere kwiringira ndebe bongo na kurekana na siasa cia kuthumbia munini wa rais Profesa Kithure Kindiki asiasa baburingithia gituma no kuona babu tureaja uju baburingithia gituma nyandarika imwe Reverend Mbwithurire kau no ntuni nte thuritha imbwithe
Twaumaya ngari ibombo njithira alba cionthe ichiaba bari gintu ki na gwaja ujo yori ngigwo gitumo mene mutano nyako na mwaro nyako nuntu bantu bariko te ajabu kura ya 2027 baba bare abonde be na mirare runduni bacho wa mutano ngina bere anwa. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia Northimenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Kagitino kau arume kuma ntere cia Kithaene ni abo West gicigo bunge kia Southimenti ni bashumiritie kuruta mataro kiri mwingi yaigie ndoni injega maturene kuthereria muji ninge gukaraniria mtu na mutori wawe ni kiri Mamburaja ja Okojeri ni murungamiri wa factory ntere i bwana Linus otabure mwandiki wetu wa Nteto Jeff Wagituma agutariria na bwantu arume kuma ntura ya Kithaene irere ya Bogeta ya Baruguru kiri gicigo mbunge gya Southimenti nibejite amwe nikenda kwaraniria na kinya gwita mataro mwanya mwanya aria kiri jamwe jajara bethirite bagitegera bunene ni gukaria nja ciao gukiria kithomo o amwe mitugo emiega kiri kana gakaiji bakiaria na metha ya Nteto ya Meru TV antu arume baguntu guku na untu bu twatinda kwaria ja uju na tukugwatanira ana bonde bantu arume o ara bari ibethagirwa bagekagirwa mechemani oteji kinya tha itumenyeretie no inge nkuruki kinya maita yange ja kongerwa na bau machukuru bakarande kuru bakarirwa na kinya bongwa baritanwa kuigagwa gwita ara moritani jari nonto kiambere nya ja kanisene antu no betaga ku every Sunday na uritani buri no na aria antu basemenie kwina seminars uritani bwino na kinya bara nabo bari bakuru twauga kinya wethe bari bionereria na ona muntu aithia boya kamwera na ona njire nkuya atiri agute kuthithia bwega nonto kuri bo bethagirwa bakigagua muno kugira mantu ja mathuku nonto ntatu inthuku itumba kura nturene kana nara muntu amba kwithirwa agikaraga lakini muntu wenko jaregaga nonto bakwithirwa ai no menyo buria amenyete gukurukira antu bangi kana gukurukira jara athomithitwe kana aritani rimwe antu arumi bateja responsibility ciao ndimo atega nja nara bateka mwana rira tuge pengine kethe school fee ingino kuria rimwe ntu murume ate kuoneka na mbeca iriumo gintu murume mwana ora gakura ije ngina noe provider lakini no ntu murume ogwita kuringa muru so nande tukwecokanĩria antu arume muntu amenye kinya riro gwita ngugi kinya mwana ora orinja nara amenye mbeca iciumite kigwe either school fee ka transport egwita mari kana gauntu kara kwenda ni ara kinya boritie kana gakaiji nikethire gagitigana buru na ndawa cia kurebia ntobi ndege ni watho na mantu jangi jethirite jakiinyiria bunene kana gakam wega kana kaiji nyako kaimenye into bira kongaira mwiri bite batere kuongerwa bitina maana ithiro kithuganagia mbugo kunda kabangi ukathugania saindi ge ukuthukia omba kithuganagia wakunda kasobi kindogo nindi ukombosora aga ukuthukia ko ituku encourage ana betu batigane na mantu ja maingi mandawa kana drugs iria ibakuongera miri yao ikathukia motombo na mantu ja maingi ja tebatere tukaberi bagwete kithomo no tukithomo iko ki number 1 kiumbo gumikia kuraja na ndiguru iji ikari wi muntu mume no rothomete kurukia tongeria baba ni bakuromba antu arume bari utongerie ne aja nthiguru ya Kenya kwithira bakigwatira twana tunini to muntu murume ni kenda bakabonio njira magita maingi tugwita tukaigua nya ekuru bakiaria muno na bakwaria muno bagikagira mwana omwari na rere aririo muno no okirire meaning kuntu kura wikaira karumene rwaku no bwetha bumite nkorone no kabuthithia na migambo iu no tukuga antu arume nabo bakairigwa ibete na bagikagira o mantu jira jene ekuru ya gwikira kana gakari ibekire kana gakarume no ntu without kana gakarume nayo nthiguru itumba gwita na mbere no ntu kinya ogeta mitine kana ogeta guntu na kwena vegetation ketha gutindu mere au withagirwa wina kimera gikwirwa gitina witi na mbere kwou
mwekuru atumba kana mwana mwara atumba gwita na mbere ketha gutina mwana wa ntu murume kwa arume ibatiikire bongwa bende kana gakarume na bagekire na ota uria tukuigwenye kuru bakiaria na nyumene tuthe twagwatanira uria ntureketha yukirite nontu ana ibetu bonde tukabatharima ni kiatho kinya gigukinyini mawira Mathew director kuma Kionyo Tea Factory na Rainas Kiogora mutano ngino kathara ondawa na wokuromba gitikia mujumbe aja Southiment ni ara kinya bo baugite iba kugwatanira na kithomo giki igana kwegana tukwaraniria na twirana kuru bendere gukaria nja ciao bwega na bendere na mitugo emega twabera thigunkura ijite ukethirwa wina ero racionde thigunku Januari ni ijite ukethirwa karaura ng'ombe ero gukama nuntu thigunku ni rakinyire gutwika ni okathinja buria na Januari nwije bukenderia rira bwendia kenda bona mbecha kwou ikyo nkwenda kuga tukwaria turi akuru na twiganwa na gwatwika tukendera ukara bwega timu kithaena ntu bako kana event njega uju kwitana ro mantu ja mega sama endelea ukaja family na inkazingi kuchuka ntu kwa tema za kawaida arume itwambira kuora twarekira family lakini nande wacha naru chutu mantu wige wachinja mantu wajao ngwetikia this event tubati kuorganize Kibero County tukabanga from every location na kenda tumba kwitana rume tu they have to work hard kama nyari family kabega nkiripotera Miru TV Beta Jeff Wagitumam ni ribotika hatuike mbreki yetu ya mbere hakiri metha ya Meru TV ugaita kuraya nitushokerete. turina gwithikira twikumenthie kuogia Esther Mugito Rutere kiria giakarikire tariki 7 cia Disemba mwankani jo akiamukira utungata Texas Cancer Center Hospital Nairobi. Mututigi Esther achierwe tariki 1 Januari mwankani wa 1969 ntureni ya Kiorone nkwene ward gicigo mbunge gya Southiment County ya Meru. Mututigi harari mwari wa Mr and Mrs Ntorutere Ntoritho arari mwarogina wa Stephen Kithinji, Jean Kinanu, Grace Mugure, Catherine Rutere, Jacob Mwongera, Julius Kiogora na Kinya Agnes Ngugi. Mututigi Esther arari mwekuru wa Mututigi James Mugambi Kagura. Mututigi harari gina wa Amos Mureithi, Dafin Kawira, Eric Mutwiri, Kenneth Munene na Brian Kimathi. Mututigi Esther arari anti na Juju wa baba ingi achiore na antubanja ni bagutrima na ntugo chionde nja kwa wentureni ya Kibari Abogeta West akue na Nkuringa Primary School kwambiria thaa 10 na imwe Chiogoro ni ntuba maromba na mibangi ya mathiko. Mwere jukari to Consolata Mission Hospital Nkobo tariki 16 Disemba mwankani jo kwambiria thaa 2 chiaro kiri kuthingateo na misha yaku kanisene kia Mutunja Methodist na nyumene ni mathiko nja kwa wentureni ya Kibari Abogeta West Southiment Meru County. Mami Jojo ni turakwendete ende Murungu akwenda Nkuruki Nogo Kabwega. Know your heroes. I happen to have come from a family of athletes. First and foremost, my first cousin, who is Wilson Kipketeri, was running 800 meters. However, he changed and ran for Denmark. The late Henry Rono was my uncle as well. So I was fortunate to come from a family of runners. I won World Championships in 2006, World Indoors in Moscow. I won silver in 2001 Edmonton, Canada. I won bronze in Birmingham, UK.
Of course, the big one, I won in Olympics, Beijing, China in 2008. So I was fortunate because I had people who advised me that, Wilfred, there is importance of you continuing with your education because there is life after athletics. And therefore, I finished high school, I ran, and at the same time, I was able to pursue my university degree when I was running. I've done commentary, both in and outside the country. Why, when I encourage people to run, I ask someone, don't look at your body. Just, do you have the will? Do you have the determination? Do you have the discipline for you to be able to achieve what you want? If you have those three things, nothing will stop you. Know Your Heroes is sponsored by Daka Natatua. 30% of proceeds go towards nurturing talent at grassroots level. Msimu huu wa Krismasi Tatua Krisi na Daka. Jishindie mara 5,000 ya bet yako kila dakika 20. Draw zinafanywa mara 3 kila saa, mara 72 kila siku. Shinda instant cash na bidhaa murwa kama fridge, cooker, car wash machine, popcorn maker, blender, microwave, home makeover, jogoo wa Krisi, bills za unga na shopping vouchers. Unaweza kuwa milionea kila dakika 20. Ni rahisi sana. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440, account Meru. Amount weka kutoka shilingi 20 hadi shilingi 2,000. Merry Christmas, win big na Tatua Krisi na Daka. Ni bwega muno nonto bwetana mbere kurumirira Meru TV okolelwa kwarani na batu kiri mitandao ya kinandi Facebook @Meru TV Kenya na ona YouTube @Meru TV Kenya turi live. Atwambiririe na inya ya mwekro tugitegera ikundi bya wonjorithia bya ekro kuma Ngarbatula Nteresia Isiolo bagerania na metha anteto ekroba ni batariritie batana kiguni baithirite bakiamukira kuma kugwatanira omto ona orenge kana ikundi bya ekro bya wonjorithia bagitariria yeye gukirania kiuchumi bae ke motorire otabure mwandikweto anteto mwende online boni agutariria Nabo wakiba barabara ya kuma Isiolo kula mae mwanka mondogashe nerewa kwa neo Nova Africa neguneta bona nenge kuro kuma Ngarbatula Isiolo na nekera bakiaria ya kuro baba kuwa kamboni ene baguneta bona na njira yoba nenkeranguwe wa mona Mauritania ya kuro na esi njivimbi. Kwa majina naitwa Mariam Huka. Mimi ni one of the gender based violence champion in Ngarbatula. Nataka kuongea mambo ya economic empowerment. Since the project imeanza, sisi kama wamama tumefaidika sana. Wamama wengi wanauza mboga. Wamama wengi wako na hoteli. Sasa wafanyikazi wenye wametoka the whole country wako hapa Ngarbatula. Kabila yote 42 community yote wako hapa Ngarbatula. It's like Ngarbatula is a cosmopolitan for now kwa sababu ya hii project. Na kukuja kwa hii watu wametusaidia. Watu wanakula deni ya mboga. Ikifika mwisho mwezi wa mama sasa mwenye ameanza na pesa kidogo kama 5,000, 10 saa hii mama akona over 100,000 in the account. Naitwa Habiba Ali. Hii project mimi nimeipenda sana. I have a shop na hiyo duka hiyo business kwa hii mradi imenisaidia sana na patanga profit sawa, alafu hata nimejenga nyumba ya rent. Sasa niko sawa mahali niko. Kwa hiyo group kuna siku nimepelekwa training hapo site, tukafanywa training na mambo ya gender based violence and FGM. Hiyo mambo nimerudi nikafunza watu wangu, nimepata mafunzo mengi na mimi ni mama ya wasichana wawili.
hawa wasichana wangu, sitawakeketa kwa sababu nimepata mafunzo mengi. Na kire njira ya kumenyera mbeso wamona kuonjorethia na kumenyera michi yo. Mama wana save, kwa hiyo biashara yao wanapata kwa sababu watu ni wengi, wanauza mboga tofauti tofauti, wanauza fruits, so wamama wamefaidika sana. Kuna wale hata wamejenga rental houses kwa hii project, na kuna wale saa hii wanaishi hapa kwa main road inaitwa pubs, people affected by the project. Na kuna wamama ambayo wameachwa peke yao bila wazee na wamefaidika pia. Kwa hiyo group yangu tumefanya savings. Ile pesa ya mboga kidogo akinipea, nusu naweka kwa mboga, alafu ile nyingine inaenda kwa sanduku. Na juzi tarehe 10 Wednesday tukafanya graduation with 300,000 na tulikuwa members 13 peke yake. Bakiaria tongeria bakambuni ye wakabarabara ye ne bakuwa ne bachumirete bonene kiriukiria ntwaka uamona Moritani na kuthithia mantu kathomba yara yagatetheria kiri kurona gender based violence. The much positive effects we've seen also mainly on the women along the project road is that they've been hugely economically empowered. First, there are people who've been empowered directly through the project and the people who've been empowered indirectly. The people who've been empowered directly through the project by getting jobs, they're able to get salaries every other month. We've seen even their assets. They've been able to develop assets. They've been able to grow their families. Most of the women, we've been biased and getting more women who are mostly female-headed households, and they reported positive remarks since they started working in the jobs. As a diocese, we are tasked to mitigate and prevent all incidents of GBV in the project. So today we have a football tournament between the Community FC and Project FC, engaging project workers who are male through the EMAP approach. The EMAP approach is engaging men through accountable practices, because quite often than not, we normally find that the male are usually more of the perpetrators of GBV incidents. So we are here as part of our continuous efforts to sensitize and create awareness to our male counterparts, sensitizing them and creating awareness for them to be accountable and to also assist in scaling down the GBV incidents. Ripotera Mero TV kuma Isiolo Mbeta wa Mwende Walaiboni. Nande tutegere siasa sigi municipality ya Mekindori na NC wa Mekindori Julius Mbiriti Kaimbo akathite kiraugite ni igeria na juhudi cia gavana Mutumanto Ethingia gukinyaniria kwagirithwa kwa municipality ya Mekindori. Tushikwe Irina Jeff Wagituma kucokia nkatho muno nonto bwa thirikari ya Meru County itongeretwe ni His Excellency Isaac Mutuma Ethingia nonto bwa kutuchitheria process yetu ya municipality Mekindori municipality kaita karaka kireito ikware na pronouncement ya Mekindori kwa town, lakini ndenda ukumira ndethire it was just a roadside assignment itare yego ikiro maratasi ni thirikari koguo ni ndaukiria assignment speed sana ndiranjiriria kuthiatia town ya Mekindori na ndamekira ki mauku ya thirikari na ya thiria ngwe na ekuthiria ngwe town ya Mekindori ire kwanjiriria leu tu ndaracene ekena manarura thananto ya kinyambari araborithia loma kathima eke ya na lamieto ya kweteta Mekindori wakinyaka baune okumira Rwale Secondary School wakilokera kwa Mr. Kathia wakilokera kwa Mr. Kiminya ya kinyaka thima kamato egithania na thiterege mwanka kwa ndio ndaracene kielo ya chokera kalokwe kwa ndio kwa DC ya chokaringe leutu unio CBD ya Mekindori town unio town center alafu ndeko nete ukava Mekindori ward indetere na speed tena kenda mikava Mekindori ward yonde kenda tonene ya town ya municipality kuko nene ya town ya municipality kuma kire Mekindori town ekava Mekindori ward yonde tona kwena gitomi tourism muno twina waziri wetu wa mbia Madam Kathono tona temia kuthiriria rurie tutiramba ukava thangatha ku
tukinenenya municipality yukinya yukava Migindori yonthe twetithia mwanka yo kinya kunate yo thiria gachibine thangatha yonthe ward na tona itubati kwendelea still ukava area ya Kiuchwa ward nundu nio tukiyotia Kiuchwa ward na Mauai municipality ikethere island at the center ko kava Migindori ward, Thangatha ward na Kiuchwa ward. Ko municipality ya Migindori nio the largest municipality in Meru. Nundu kaita gato ara ko mama na ndingite kiboko agaita municipality yo kwa ita area kwa ward monusu andita nusu na gonini kuthia ta municipality na ininya kwanjiria municipality wa Migindori ninge ori kenda mbikwa kiboko kya mama bokire ururu aita Migindori nusu ata ara wembe jite gwana ara ekira Thangatha yonthe na Kiuchwa yonthe anu Migindori ambikira nusu lakini mungu nono mnene ntwethinge gukumake the first week ndego tumbira ndo Migindori ntaro ya utheri ndikurura ntwethinge na barabange tomurura mwanka ukuma kiumia kya mbere na ara usaina mbia ciria iteo na Migindori ward yonthe yakavwa municipality ko mbo ibo amno to gavana kwethira ntu bwari nkorono ke ona ira toroya na mwekuru tumwinga kenda Meru ibwa ntwethinge kima stepped in very fast na very efficiently na twamenya turona mbecha cha kuthiria municipality thaienda kwenda kuripota nto Migindori municipality yetu 6 days yathirire tweterete chata anytime in January or February kwa nkoroma murungu tuendelee na nthirira ya Meru tuendelee na ngwataniro yeku na thirikari yeku no ndo Migindori municipality baitete kuona advantage ya kwethira baina system iko work municipality yetu na nditetegere nayo ni yegie kithomo riria aciari baiterete mwerekera kuma kiri thirikari yegie senior schools kiri peonia cohort ya grade 9 nonto bwa gwita kiri senior school grade 10 nonto bwa mashoka shukuru tariki 12 mweri wa Januari mwaka 2026 boni nyuma ya mpumi cia KJC kigerio kia Kenya Junior Secondary Assessment kira kithirite kiamukirwa na maoni tofauti kiri stakeholders ninge kinya kiri bara nibo aciari arimo na kinya aritwa ni riboti ithurani mwandiki wetu wa Nteto MC Mwitonga. Family mwe umbite kwithirwa igwiritwe bunene ni aria mwana wao arombire kwithirwa kigwata marks 71 out of 72 kire kithomo kia grade 9 na nĩ ntũba gĩtũmi kĩu bomba kũmũthithiria cherehe igwatithanwe na birthday amwe na nkuruki ya na aegwa kegwa kĩrĩa gĩkamumbithia kwa engineer. Ni Kate James. Langu ni kushukuru Mungu. Tuko hapa kusherehekea birthday ya mtoto wetu Elvis. Na aswa kabisa tumeunganisha na kusherehekea results zake za KJSEA. Alitu-surprise sana. Alipata 71 points out of 72. And we are here to gift him with this gift. Tumemletea hii ishara ya kwamba tunataka kusupport dream yake ya kukua engineer. Amekuwa akitaka hii kitu sana na ndio tumemletea kama zawadi yetu kama wazazi. Ithe wawe akiaria na gwiritwe muno. Yangu ni kutoa shukrani kwa Mwenyezi Mungu kwa kutulinda na kusimama na huyu kijana wakati ambapo alianza masomo kwa shule ya upili ya Mwimbi Public iko Tharaka Nithi County, na ameweza kugrow vizuri na ameweza kufanya mtihani wake wa KJSEA na akaweza kupita vizuri, na kama sisi wazazi tunatoa shukurani kwa yeye na kwa walimu ambao walisimama na yeye na ambao waliweka effort zao na kuhakikisha mwanafunzi amepata grade ambayo itamsaidia sana kwa maisha, na pia kupeleka shukrani mingi sana kwa Mwenyezi Mungu kwa kumweza kumpa maisha mazuri na afya njema hicho kipindi ambacho alikuwa shule. Kwa wazazi ambao wako na watoto ambao wanakaribia kukalia mitihani kama Elvis, ningewapatia changamoto kwamba waweze kusimama na watoto wao, waweze kuwatia nguvu. Nilikuwa natoka hapa na naenda shule ya Mwimbi na kaa na kijana na mpatia mawaidha mazuri na akaweza kuyamudu na akaweza kutoka na grade mzuri. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu, shukrani kwa Elvis, shukrani kwa Mwimbi Public Boarding School in Tharaka Nithi. Kama mwenye mmesikia, nataka kuwa engineer. Na nimemaliza masomo yangu ya grade 9
and I will not say it was easy. Bado kulikuwa na changamoto. There was good times and bad times, but God saw me through na nimeweza kumaliza vizuri. Nataka kusema asanti kwa wazazi wangu, wamenisupport sana. Hizo times nilikuwa shule, wamenipea encouragement. Hadi marafiki zangu nasema asanti. Na pia nasema asanti kwa hii gift wameniletea. Itanisaidia sana katika ndoto yangu ya kuwa engineer. Yeah, thank you. Fungua hadi ucheki ni nini bro. Fungua. Ukiona amesmile na pen. She's very happy. He is very happy. No, she is not. He is very happy. Wapi makofi yake ana pen hiyo kitu. What is that, bro? This is a toolbox. This is a symbol that we support his dream of becoming an engineer. Engineer. Well, usitoke hapo. Na amu riboti yu niyo ekaithira itumilikilia arato kumanganitia kiri metha ya Meru TV mbita wa Kabwe Mutharimi ngushugari nkatho cia mwanya ni bwega muno nontu bweta na mbere kurumirira au gitana batu ikinya inya kiri mitando ya kinadi Facebook na YouTube at Meru TV Kenya nontu baku ni tutukite amu nyomba ya nteto iretongeretie kathetune ka Meru kuma kiri ni kiriwe na kimoni. Thank you very much. Jothinga trekeni mubango jwaro muri rwa siasa oreteri ni Njeri wa Cheupe akimurika mwerekera jwa mugongo mawirane ya Rais William Samoei Ruto kwagirithia uchumi ya Kenya ningi Kenya ituika ota Singapore gukombekana nabo ageni bareo areo wakili asiasa bakethira nabo bagicoke juri biaku okolelwa kwaraniria na batwi gukirokera mitandao ya kina de Facebook at Meru TV Kenya ona YouTube at Meru TV Kenya gitegera uge ninge mawirani ya Rais William Ruto inya wirani aikire kiria Kenya kiri ngurumani ya kisiasa 2022 mantu ya bottom up ka Rais Auli ni mantu ja agenda A ya bottom up na kugarokera mantu ya igi Singapore ejure bibionde bikethira bikerekirwa kiri ageni betu na ogeta na mbere kwithira okioria shoria kathomba na bini shoria bia bata inkwendere ugoro bubwega. Turena gwithikira twikumenthie kuogia Esther Mugito Rutere kiria giakarikire tariki 7 cia Disemba mwankani jo akiamukira tungata Texas Cancer Center Hospital Nairobi. Mututigi Esther achierwe tariki 1 Januari mwankani wa 1969 ntureni ya Kiorone nkuene ward gicigo mbunge gia South Imenti county Meru. Mututigi harari mwari wa Mr and Mrs Ntoru Terent Oridho arari mwarogina wa Stephen Kithinji, Jean Kinanu, Grace Mugure, Catherine Rutere, Jacob Mongera, Julius Kiogora na Kinya Agnes Ngugi. Mututigi Esther arari mwekuru wa Mututigi James Mugambi Kagura. Mututigi harari gina wa Amos Mureithi, Dafin Kawira, Eric Mutwiri, Kenneth Munene na Brian Kimathi. Mututigi Esther arari anti na Juju wa baba ingi Achore na Antubanja ni bagutrima na ntugo chiondenja kwa Wentureni ya Kibari Abogeta West akue na Nkuringa Primary School kwambiria 10 na
cia ugoro ni untu wa maromba na mibangi ya mathiko. Mwiri jukari to Consolata Mission Hospital Nkubu tariki 16 Disemba mwakani jo kwambiria thaa ijiri cia rukiri kuthingatio na misha yaku kanisene kia Mutunja Methodist na nyumene ni mathiko nja kwa Wenture ya Kibari Abugeta West South Imenti Meru County. Mami Jojo ni turakwendete ende Murungu akwenda nkuruki Nogo Kabwega. Angagwe uri mu Kenya.